Turabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro haracyariho ibyizigiro, amahoro y'umwami wacu Yesu nakomeze kubana namwe. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo cya Zaburi ya 40. Turasoma dore ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa kabiri. Biratubwira ngo narorereye uhoraho nihanganye, anega ugutwi yumva ugutakamba kwanje, kandi ankura mu rwobo rw'amahonero no mu ishayo y'ibyondo. Ashira ibirenge byanje ku rutare, ashigikira intambuko zanje. Imana ishimwe cyane. Tugiye kuganira kuri teme ivuga ngo kurorera uhoraho. Kurorera uhoraho. Abantu benshi ntabwo bazi kurindira Imana. Abantu benshi barahubuka mu bintu ibyo ari byo byose, akaba ari nayo mpamvu abantu bakunda kwisanga abubatse ingo, bakisanga bubatse ingo zitari zabo, abandi bakisanga bubakaye n'abantu batari bo. Akaba ari nayo mpamvu ingo nyinshi usanga atamahoro yirirwa haraba amadivorce, kubera ko abantu ntabwo bazi kurorera uhoraho. Rero birambwira Dawidi aravuga ngo naroreye uhoraho, anega amatwi, ngo maze akura ibirenge byanjye ahantu mu ishayo, ndetse abibadika ahantu humutse. Abantu benshi ntabwo bazi kwihangana, ibintu byose mu kubikora barahubuka, ariko batarindiriye Imana. Imana irafise igihe ikoreramo ibintu byayo. Imana ntabwo ikora ibintu bitari kuri gahunda. Ikintu cyose Imana ikora iba yaragiteguye. Yesu mu kuza hano mu isi yavuze ngo mu muzingo w'igitabo handitsemo ibinyerekeye. Yesu ibintu yaraje gukora byari byanditse mu muzingo w'igitabo. Igihe Abisirayeli bariko bararira bataka bari muja bamazemo imyaka 400, birambwira ngo Imana yamanjije kureba muri agenda. Imana irareba yuko igihe bategerezwa kuvira muri Egiputa ko cageze. Imana iza kubona igihe cyabo cageze, ikibarungikira Mose kugira ngo abashe kubavana muri ubwo bugaragwa. Yesu igihe yagenda ariko aragendagenda aca kwiriba gidendezi, birambwira ngo Yesu yakijije umuntu yari amaze imyaka 38. Suko hatari abandi bari bahagwariye, ariko Yesu yarebye uwamaze igihe kirekire ahagwariye abani wakiza. Imana yamigirira neza abantu bihangana, kubera uwihangana agera kure, kandi umuntu yihanganye akora ibintu bikomeye. Burya ibintu byose uzabona bikomeye uzamenye ko byatangiriye hasi. Abantu badafite kwihangana, badafite kurindira gutegereza isaha y'Imana n'igihe cy'Imana, binjira mu bintu hataragera, abandi bakabyinjiramo mbere. Ndakwifurije nshuti uri kurankurikira ko warindira Imana. Mose akuye Abisirayeli muri Egiputa abajyanye i Kanani, igihe cy'Imana irababwira ngo ntabwo jiwe najyana namwe, kubera njyanye namwe nabamarira mu bugaragwa. Ati ndabaha marayika abari bubatwara. Mose yishura Imana ati nimba koko utari bujyane natwe, utugumize hano, nta handi hantu turi bugende mu gihe tutaba turi kumwe nawe. Ati nimba uzi neza utari bujyane nacu, reka twigumire ngaha. Rero Mose yarazi kuba mu bintu utari kumwe n'Imana ntabwo byagenda neza. Nehemiya we yavuze ngo Imana yo mu ijuru niyo izatuma bikunda. Imana niyo ituma ibintu byemera. Niyo mpamvu benshi rero baratanga Imana imbere, bagakora amabizinesi yabo, bagatanga Imana imbere, ntibarindire Imana imaze kuvuga kuri ibyo bintu byabo cyangwa imaze gukora. Bo bagashaka gukora Imana itarakora. Kandi rero Imana itarakora, wowe ugakora wisanga uri gukorera mu mayesheke. Dawidi yari yarasizwe amavuta y'ubwami, mugabo yamaze imyaka hafi 20 abundabunda mu bugaragwa, abundabunda mu mashyamba. Sawuli agombaga kumwica kubera Sawuli niwe yari umwami. Rero Dawidi asigwa kuba umwami, asubirire Sawuli. Mugabo rero Sawuli amaze kubimenya ngatangira kumugwanya, atangira kumushaka kugira ngo amwice, kugira ngo atazahava amusubirira, ariko ntiyabasha kubigeraho. Dawidi ntabwo yigeze yigwanira. Hari n'igihe yigeze kubona Sawuli bahurira mu isenga ry'ibuye, abasirikare bagenzi we baramubwira ngo reka tumwicire hano, urabona kubyo yakurondereye ashaka kugirira nabi. Ariko Dawidi aravuga ati no, sinshobora gukora
ku muntu Imana yasize amavuta. Hari abantu no munsi bubahuka ku marezo sosiyo n'ahandi bakavuga nabi abakozi b'Imana, bagatuka abakozi b'Imana, bakavuga nabi abakozi b'Imana. Buriya birya bintu birimo umuvumo. Niyo mpamvu byiza nibikunanira kuvuga intahe yawe, bigakunanira kuvuga ijambo ry'Imana, uze wirekere iby'abandi. Kandi nuvuga ubuzima bw'umuntu ntuzashyireho akadomo, uzashyireho agakwabu, kubera urya muntu ntabwo umuzi. Ushobora kuzi aho yakoreye ibyaha ariko ntumenye aho yabyihaniye. Niyo mpamvu kuvuga ubuzima bw'umuntu urakwiye gushyiraho akaburungu, cyangwa ugashyiraho uruzitiro ku munwa wawe, ntugapfe kuvuga ibyo ari byo byose. Hari ibyo uvuga bikagukwegera ingaruka zo gusubiza hasi no kurandura ubuzima bwawe. Dawidi arorera Imana muri ibyo bihe byose ariko arabaho abundabunda mu ishyamba, ntabwo yigeze yigwanira, ahubwo yararorereye Imana, yari yihanganye. None ukirorereye Imana wakora iki? Icyambere wakora ukirorereye Imana, gikora bya bindi yavugana nawe, kubera Imana irafise umusozi ivugiraho amasezerano, irafise n'umusozi Imana isohorezaho amasezerano. Rero kuva ku musozi Imana yaguhereye ku isezerano gushika ku musozi Imana izasohorezaho iryo sezerano, hariho urugendo rurerure cyane. Kandi hagati y'urwo rugendo rukuvana aho Imana yavugiye n'aho izasohoreza hari ibintu byinshi bihaca. Abisirayeli Imana yababwiye ubuzima bazobamo bari muri Kanani, ariko ntiyigeze ibabwira ubuzima bazocamo kugira ngo bagere muri Kanani. Imana ikunda kuvuga finali. Niyo mpamvu rero bigusaba kwihangana no kurorera kugira ngo bikunde ubashe kugera ku cyo Imana yavuganye nawe. Rero mu gihe Abisirayeli bariko bubaka Egiputa, ni nacyo gihe Abanyakanani nabo bariko bubaka Kanani Abisirayeli bazabamo. Ni Abisirayeli bariko bubakira amazu abandi batazobamwo, ariko kandi muri Kanani ari abantu bariko bubaka amazu Abisirayeli bazabamo. Imana yo mu ijuru arahumengo mu buzima bwawe umengo yaracesetse, ntabwo iri kirakora. Burya Imana ikorera mu misho, ariko kuri finale bya bintu yakoreraga mu misho Imana ikabizana ku mugaragaro. Niyo mpamvu ukibona umuntu mu kanya gatoya Imana imudugije mu kanya gatoya, ugasanga umuntu mwahora muhura agenda n'amaguru, mu minsi mikeya mugahura ari kugenda n'imodoka, mu minsi mikeya mugahura aba mu kizu cyiza. Ukibaza ngo ni firimasoni yoba yaribye yabikuye ahantu hatandukanye, atigeze abivana muri izo nzira, ahubwo Imana yari kibikorera cyangwa yari kiramukorera ahantu yishije, ariko inyuma yaho ibizana ku mugaragaro. Mu gihe rero abantu bari bazi ko yamuhebye cyangwa yamutaye, Dawidi arorera Imana mu bihe byose ariko arabamo. Dawidi arorera Imana, mu kurorera Imana asenga, mu kurorera Imana bamwe ijambo ryayo, bamuri kijyavuganye nawe, mu kurorera Imana bamwe ijambo ry'Imana. Kandi ikindi nacyo, gendana n'abantu bafite amasezerano, gendana n'abantu bafise iyerekwa, gendana n'abantu bafise amaso areba kure, kubera nugenda n'abanyantege nke bazaguca intege. Niyo mpamvu kurindira Imana yirindirire mu itorero. Hariho abantu bahebye n'amashengero, bahebye no gusenga, batagisenga. Imana ushaka kuyirindirira he? Ntabwo bayirindirira muri bwate, ntabwo Imana bayirindirira mu byaha. Imana bayirindirira ku musozi w'amasengesho, Imana bayirindirira mu ijambo ryayo. Ni Imana y'amasezerano, kandi ni Imana ishitsa amasezerano. Dawidi yararoreye Imana, igihe kiragera Imana ikuraho Sawuli maze yimika Dawidi aba umwami w'Abisirayeli. Igihe kizagera Imana ihindura ubuzima bwawe, igihe kizagera iyo ndwara bakubwiye ngo nikira Imana yikure ku buzima bwawe, igihe kizagera nawe uvyare uheke nk'abana, igihe kizagera nawe wubaka urugo rwiza nk'abana, igihe kizagera wa mukozi w'Imana uri kuranyumva nawe ugira itorero rinini nk'abana, igihe kizagera nawe umenyekane, nawe uvugwa ngo hirya no hino, igihe kizagera ibintu byawe bifata intumbero, bifata inzira nziza, igihe kizagera nawe urugo rwawe rukomere. Abantu batihangana, batazi kurindira Imana, batazi gutegereza Imana, benshi babomora ingo, abandi nabo nibarambira mu bintu, nibarambira no mu kazi, nibarambira no mu ishure, nibanakora ibintu byiza, kubera ibintu bikomeye bikorwa n'abantu bafise ukwihangana, bafise ugutegereza. Imana iguhe umugisha, ngira ngo usengere kugira ngo Imana iguhe kwihangana, Imana iguhe kurorera. Data mu izina rya Yesu, Mana mushobora byose, Mana ukomeye kandi uhambaye, Mana uvuga bikaba, Mana uteka bigakomera. Ndasenga umwene data yagiye kumva ijambo ryawe, muhe kwihangana mu izina rya Yesu.
mwe kurindira isezerano iyo wasezeranye kuri we. Ndatura imbaraga zawe kugira ngo zibashe guhindura ubuzima bwe. Abarwayi nibakire, ababoshwe nibabohoke, abari ibibazo by'uburyo butandukanye Mana ubabere igishu, abatabyara ubahe kubyara, abatawe Mana ubatore mu izina rya Yesu. Nk'uko wibutse Dawidi ukamukura hasi ukamushyira hejuru, ukamukura inyuma y'abandi ukamushyira imbere y'abandi, reka bari ku buzima bwawe umukura inyuma umukura hasi maze umuzamure hejuru mu izina ry'umwami wacu Yesu, amen. Mwarahezagiwe cyane, muri umugisha w'amahanga. Mwifuza kubandanya musengerwa ari ku mutwaro wari wose cyangwa uburwayi ubwo ari bwo bwose, WhatsApp yacu niyi +257 65 986 540. Mwarahezagiwe cyane. Tugira saboni cyangwa subscribe kuri no channel yacu ya Haracyariho Ibyizigiro TV kugira ngo kino kiganiro kijyaje kirabashikira mu mwanya mwiza. Imana ibaha umugisha, mugiye pratage musangiza abandi ijambo ry'Imana kugira ngo abashe gufashwa. Mwarahezagiwe cyane.